Apeliramo na ljude da se pridruže globalnom pokretu otpora militarizaciji, otpora državnom teroru, otpora kapitalističkom nasilju, da dignu glas i da ustanu na noge jer zajedno gradimo bolji svijet. Od 58 jedrilica sinoć je u terorističkom napadu od strane države Izrael oteto 21 jedrilica, te je jedna presretnuta, oštećena, odnosno onesposobljena i puštena da pluta zajedno s posadom. Trenutno traje akcija spašavanja posade te jedrilice i traganja za ostalim potencijalno praznim jedrilicama. Dok mi nastavljamo akciju solidarnosti na moru, nadamo se i apeliramo da svi ljudi savjesti na kopnu, a možda osobito oni u čijim sredinama se pokreću proizvodnje oružja, dronova ili drugog oružja koje će se koristiti za agresiju, odnosno genocid. Apeliramo na ljude da se pridruže globalnom pokretu otpora militarizaciji, otpora državnom teroru, otpora kapitalističkom nasilju, da dignu glas i da ustanu na noge jer zajedno gradimo bolji svijet.